Yidukhat jangka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association hapo ka jingelam u chairman ba Moslandar Marngar hakashi tarik naitung kiralit yakendu bat kibor jangka KHEDC ban pentrekam yaki an ban khangla deki kali kamai na barjela sheki jaka ba pher jangka rilum khasi kani ka association kalathmu ban yakendu ya CEM ba Winston Tony Lingdo renamar ka jingbam don jong u kalayakran bat u executive member jangka lan ba Powell Soklet Harian ka jinga kendu ya UEM kinoyalam ka association kilaya thu hakilat pathai khubor ba UEM ulapan pau ka jing sngokya ya kani ka jingwan rung lai luit ki kali kamai na barjela ki balakta ya ka kamai ka ji jong ki breu ka Meghalaya uba Moxlandar ulaya thu ru ka association kalayo banekran halor ka jingbam shai ka ru kompentre kam ya ki kherdop krong khajna jong ka KHEDC namar kini ki kherdop ki kalalong ka jingthut ya kalet ka wan ki trok My association. Kalau kajing don begini ki kali barzela, ki bawan kamai sini kan, ini sensual, maka dia kam, kini betul, kam. Nak kalian kajongi kum ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association. Ngilawan lang kui kumni kumki nongkit kam ki paradokot ibade ki trai trok panonya trok bangin ya kenduk mentah kasngi ya ECM namar bang imdon kanu kajing itu intau ino te ngila yakut bet mentah kasngi banwan ya kenduk ya ECM bad ngila rung syapo jong di office ndrai nang ngila rung syapo kamera trekam jong CM bad rapha ini ba ECM imdon te hadin nang tang ilaya up but hadin gajing up kajungi bana kaliang jong kaladon gajing khot no gajing lap na kaliang jong EM jong kalan iba Powell Soklet hadin ila kaliangi ya ka jingwan kru jongi yang ni na ka egadau tengi le thu bangiwan na ka association jong kita trok banonya trok ban ya personal ka gajing kiba ni sa knyot kum kita trok banonya trok habede bat kabanta habede council tena kaliang jong ila khot no yangi ban rung sepo ba yong man ba insangap ban in persngo ya kai ka bangi la ban keren bat na kaliang jong isanga ban ra anda isi ya milawan ti hadin bangi la ya selok bat ngila persngo halor ka jing syem stom ka jongi menta ka jing bun pelat kini ki kali bana barjela ki bawan ban khai pateng shani ki ba kit baba ya ka kam ka bangi ki parado persnam i trajela jongi ki la ban le ya ka bomla banle mangi ngimong iya ya kata modon gi benta gi bangi mla banle mangi ka don ru ka provision ni jong ka an jong ka trading manon travel act no jong ka council te kamut ba ka don ba kila banle kita gi bana baru re ka e bangi la mangi menta kamut ba pun kam mangi la banle mangi menta te kini gi bar jala menta kilawan ban kini kiwan ban kamai mo ngila banong kiwan kamai lokal na kani ka jala ka jongi te ngila pensno ban na kaliang gi khot jongi ru ya kani ngimde bangi le ngiwan tang hangni dai sapo GHEDC Gentle Autonomous Council ro ngila ki khot jongi kila lai bat ngila persno ya ka shaka shau CM mo jaka council halo jingbun jogi ni kali barjala bat jingbun ni ki transport barjala ki bawan ban kini no ya ka bala kasni jogi trai jala ki jongi te ngilawan mata kasni la persno bat ki khot jongi ru la don ki ba lek ban le chipo majai ru mo agini kisni ba ki dang don gini ki trok barjala ki bawan ban kamai te ki kali ka trajela jongi kila shuyeng hantu anrei ki kali barjela bat ki arung wood ki rung giami te kani kamut ka shem stom ma ya ki ni ki trai trok jongi trajela ban yo bala ban ya kini lani ban ya be ya ka bala bat kini ki bri ban ba mo amar kini kamut kila kham don kham em mo kila kham khan banengi ban ka wi ru ka de ka bantam ni kunu ka de hi lor ka an maka do an jo ka konsep tingila ya slok bat i bang nak pen sngoi i bagi don do gini ki transport ai babun ki transport ke badai wat sejentia bat sini hasil zu ke babun ki badai ki transport transporter ki badai ki register transporter ki badai bet nabar jela ndai na kani ka jela ile wat don weiru na kani ka jela hoi na kali jungi ilaya ai men sim ki katu kat ni ki bala bande ni kamba ngini trelang bat ngi ki trai trok ni snok tilang mo bakin le no ki trai jela ru ban don na ka jong transport dan rei menta ki don kini ki trai jela katu kan ni ru gila don ni lu asang le kani
Tambah ka stom lada gini ki transport ki wana Barjala ki baran headquarter sya Assam sya Gorgaon lani sya Punjab cewai pi betar ki wan ban le ya ka transporter ni ki wan kini ada kali jongki yang ni ka stom yang bangin ya ngine yok belah kan te ngila pasngo ya kata IEM bad IEM ila no down ya kata bad kabaar ka pongsan e benguan ya selok bad IEM menta ila pasngo keluarga kajing bang ya kendu bad kini ki ngilap nong ki check gate lani ki tool gate mar bale ngilap nong check gate nyo ban check nang tool gate kadiga bandung pisah te ngine yakan ya slog u bangi sham stom ya kani kam ndai bangi wan mi tang mentah ya kani kam nadu arajar khandai porlong CM o arajar khat khandai nadu arajar khandai porlong CM batito so nginawan mi kumju porlong CM iba penyai do nginawan mi kumju wan CM iba samborlang rugi mi kum ba shamborlang rugi mi kumju te mentaru ngiwan persengau ganya kajing kajungi baya kendu pat kini gitu gen namar ngila kan saya ya UIM mentah ba nakali ngajungi nadu ka statement nadu arja khandai ngimpat pankala ngiong mana kali ngajungi koloi ban contribute ngiloi ban contribute akan 3 badai balengin la ban contribute damangi bangin kesan daladi ya kata institution kabapai ya kabah kamiat jongka jogi trajela lani ki trairi ngila kan sai nadu kapo tamba ka de bendon nakalenti ke lai mentah kamut ba kamdon nenti karkom man krong kajana kamdon nenti ma balai imat panang ni ki ai da kawai nadu ki por menswa ki ai da kawai ka oda niki nongne syapo ka feel pat ni sa ginong apat ki le da kawai kani ka penjenjar ka persosat ba ya ki nongnya kali jongi kamtam ki babun ki trok ki ya tang min marbun ki no entry la ai mo da ka jela bagi district ba per mun ngiya tang min te kani kamut ka penstom ba yang ginong elam ba di ki try trok ki nongnya trok ruba ni syak pendik simit da kami ya bet karkom ban penbet ya kakam te ngila pensno ya nakali yang ngajongi ngila ai jemut ru ya konsil ba balai le no kumni mo kum ka gadon ka trade gate yang mo ban check ya kataka jingwan bela jogi Barjala seni like lui tingla ai jemut ikiru penon kambait banai shimshu kan ya ka da ka pisah mo le be kat kum ka ain ke bat ya kini ki kali naisha ya ki kali ya ka ai benta bala ban kit mengi ai ban kit mengi kasi telada yang ipat shule no da ka legal tax ke mo penkiu no ya professional tax mar ngir ni kloi la dala bun ke jing yo bela la khang ye kini kali Barjala kamut ngiru la pahu ka bela te bela pulu ka bela tingin sui issue bansiu ka tax kan rai menta kamut kani karkom shim tax kamut kam da shai bah teng kamut menmit kamut kam tam teng kamut inong ap kamut kilek kat bagi snode ya ka kali kasiru kisim bisa ya ka kali Barjala ru kisim bisa te kamut ke pengat no bangi ki kasiru mitusu unu Barjala unu de Trajala te ngila ya selok ba janai bat UIM la pensap mai kita la nu daun ni ki point te ka bakut hi kalong kumolong ni ki por ki mensua ki sotu ba habdon ka kenja komiti kaban work out lani kaban shock out mo kaban penbet janai ba ya ki mat kamot ba nakali ki gila kular ban kinya keren nakali yang UIM ni presno CM bakin son lang ki CM ba per o ki IM ba per ba pe ya kana ya ki trade ki ba per jongka konsil badam ta kinsa pentip syangi kum ka association damdai syangi ka asion ki wei ka asion ru ki badai ki try trok banonya trok banang ta ngin saya penbet lang ya ka ka babahalang kata ka ba nakali yang jongi la niyo ka assurance nakali yang jong tu IM mentasi tinginget ba kani kan manra sa jing baha bat kani ka kam ka bangila yakun nadu arda khandai ka bolong ka juj nginget ba kan kutno ha ka jing alam jong kani ka konsil ka pemerintah kanong mi su jing Indonesia di kata ka deka kajing kermen ke jong bangilon mentasi